Mutino wa ndege ya kibiraro uria urahanikire thiku igiri na kuraga mabithaa kenda kibiraro hamwe na warene munene wa biraro General Francis Ogolla niguo wa ica ikuhe muno hari mitino ya ndege iria ikoretwo ikiyumiria kwambiriria mwaka wa 2021. Kuhanika kwa mitino ya ndege mahinda kwa mahinda riu ni gucungiririe Minister wa ukui Kipchumba Murkomen kuba kamiti ya guthuthuria kiria kiracungiriria mitino ino ya ndege, na kamiti ino igukorwo na ihinda ria mieri 3 gukorwo eneanite riboti yayo kuri thirikari. Hamwe na maritwa maria macabithitio gatheti-ini ya thirikari maria magukorwo mari thiini wa kamiti ino ni Captain Peter Maranga uria agukorwo ari muikariri giti, Engineer Frederick Agre Opot ari munini wake, na wamemba magukorwo mari Captain Hamman Jama, Retired Lieutenant Colonel Mike Mulwa, Fantas Kamau na Captain Martin Lunani, guku nake Brenda Mwango ariwe ugukorwo ari mwandiki wa kamiti ino. Atongoria matiganite makoretwo makiuria kugia na uthuthuria baraginyo wa kuhithuria niki kiracungiriria mitino ya ndege guku bururi-ini. A lot of rumors are flying around all over. We want these rumors to be put to rest. And this can only happen if there's a thorough investigation to tell us the cause of the death, how that plane came down. Hamwe na mitino egere yahanikite ni uria wahanikire tariki 20 mweri wa 11 mwaka muthiru riria ndege enge ya kibiraro yageire na mutino mwena wa Buna gicigo-ini kia Wajir North iri mihango-ini ya gutwara irio cia uteithio, na muthenya oro ucio ndege ya gukua muingi ni yaguire kiharo-ini kia ndege kia Wajir igithie gutwara igeranio. Mweri-ini oro ucio ndege enge ya kibiraro ni yageire na mutino mwena wa Kisamis kaunti-ini ya Kajiado, na atwarithia ere ya ndege ino makigurara mutino-ini ucio. Mutino ungi wa ndege ni wahanikire mweri-ini wa 7 mwaka muthiru itura-ini ria Chemolingot kaunti-ini ya Baringo. Ndege iria yakuite mabithaa aria mari hamwe na Minister wa ugitiri wa kibiraro Aden Duale aria mari mihango-ini ya guthurima uhaguku wa ugitiri mwena ucio, no kwa munyaka hatire abithaa ona umwe wagurarire. We need a serious relook into our security equipment, especially the aircraft, and we need to undertake a complete overhaul. Mweri wa gatandatu mwaka wa 2021 ndege ya kibiraro iria yari mihango-ini ya kimathomo ni yageire na mutino mwena wa Kajiado na mabithaa 10 ya kibiraro magikua. They leave us with anxiety, and answers are needed as soon as possible. Mitino ino ikoretwo igituthura ciuria nyingi cia kana ndege guku bururi-ini ni cirumboyagio na njira iria ya iguru muno na kweheria ugwati wa mitino, na kana hihi mawatho na mitaratara ya ukui wa ndege ni mathingatagwo na kinyi, na riu mwihoko ugitigara ati kamiti ino ni kuheana mendekithia maria wona marutithio wira na kinyi. Rugano rwa mitino ya ndege guku bururi-ini ni rugukinya muthia. Hadwina Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.